Good morning, everyone. This is Urobo Bible reading platform. Today we are reading Matthew chapter 4, verse 4 to 6 in Urobo language. Obi Matthew Uyobi Royin Eni Awo Royin Eni Rite Esan. Verse 4. Eke vovu Jesu dakpahe kene esiro viho otone okwo save emu ovu ro jokpa re uta rone unu re ogene re. Verse 5. Idebolo de remo po orere ọfụafụna ode muo kpo okpo re uwemi re ega. Verse 6. Oda take woda gene dia ọmọ re ogene gbewo re ụtọ kidie esiro ụtọ ne ọbẹ ogaga ke ịma kashe roye ne rere owe rere hayi yọrọ owe rere awọ nwe wo je oraga ege. Thank you.